Kad bi u sportu uvijek najbolje pobjeđivao, sport bi bio dosadan. Recimo sad ako bi igrao golf, pa napraviš rupa da je od metar, ko bi to gledao, reci ti me. Nego baš taj promašaj čini sport, jer ti testira karakter da si ga za malo promašio. Opet da se vratim na to, za malo ste osvojili zlato i onda posle toga zlato. Tu priču čini je još življom, još boljom za pričanje i još veći trag ostavlja na generacije koje odlaze, jer nije isto nešto osvojiti ili nešto za malo osvojiti pa osvojiti. To su potpuno dvije različite priče. Svaki dan je ovo društvo se mijenja u nekom pravcu, ko zna kom, ali još uvijek ne pobjeđuje ni onaj koji ima najviše novca u sportu. Sport je još uvijek najčistiji, kako god. Mi gledali sad svetsko prvenstvo u fudbalu. Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svijetu, pa i iznenađenja. Naravno, zato što ipak na kraju ta neka emocija, na kraju to neko davanje, na kraju i slabiji pod navodnicima, mnogo slabiji tim može da... To je stvarno još uvijek apsolutno najčistija stvar, još uvijek nešto što trebamo nekako čuvati koliko god moguće, ali i Bogu hvala da još uvijek potvrđuje uz ogromne novce da nešto ne može samo po sebi. I da je to ipak na kraju ljudska stvar, intimna stvar, unutrašnja stvar, stvar povezivanja, stvar energije, stvar davanja i zato ja vjerujem da će sport opstati, da ćemo moći i naredne generacije razvijati kroz bilo koji sport i da novih bude nekih na taj način, da sami sebe grade svoj put i da zavisi od njih i da nije sve ovisno o novcu i da nije sve predopređeno da će biti tako zato što ti imaš, a ja nemam.